Pemirsa Wenten Langkungan Pitung Talian Diri UMKM Ring Kabupaten Tabanan dados calon penerima bantuan produktif usaha mikro BPUM Warsane Mangkin. Calon penerima mengucap kantun nyanto sanggala validasi data saking Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sedurung kecairan. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Tabanan Iwayan Sukanraya Semausang, pemerintah pusat ngelintangin Kemenkop ngicenen kuota majang pitung talian diri UMKM pindah ke penerima BPUM saniru masuk program pengalihan subsidi BBM. Wilangan inucap anutin data sani keajuang oleh Dinas Koperasi dan UKM Tabanan dengan sejeroning usaha ngelimbakang usaha kecil yang tengahin kahanan usahanan BBM bersubsidi. Sayang reng warsa kali tali selikur, kewintenan penerima BPUM Warsane Mangkin kauningin tadun. Ring warsane lintang, kauningin penerima BPUM wenten langkungan 16 talian diri, tursani sampun memargi roras talian diri UMKM, anutin data saking Bank BRI, sani pindah ke penyalur program. Sukanraya sen latarang, wilangan UMKM sani kajuang dados penerima BPUM Warsane Mangkin, rumah ring angga usaha kecil dawak program penguatan modal inucap kemedalang durung pole wantuan. Ipun wanta muliang wantuan saking program tiosan pemerintah pusat. Rau mangkin, indik penyaluran BPUM wanta kantun nyantosan galah saking Kemenkop. Baik tandane talar durung muliang gatre, ngeninin ageng nyani wantuan sani kepoliang calon penerima program BPUM Warsane Mangkin. Bisnis Bali Nguningayang.